Berili bizge kılınдар kartıp gelgen babaların saltıken bilsen elini tutuke turuş bizge babalarda talar tüpte şu barın bir kılıp cakadan çıkarıp başın bircingden kolun bir başlap yolun bilimlik bar eken babama tazim hey Kama jurt bergen batası vey Yaşa koçun ait balasın dek Yaşı gitten bir balban İyisi Rısali Tokobay, sahipkari Bekcan, Kalaşşarı. Kelecek. Bul kara kız bıştıken, kelecek Kunan. Nakildin balası Mukaş Tariyel sahipkari. İyisi, Omar Çavat kenar alayla. Kana Tariyel dostu ustun, keleceğin çağırlaç. Buna Nakildin balası, Kunan özü. Mına Kunan'dı görgülü, Kunan hazır Batakor koşulgan jatır. Bismillahirrahmanirrahim. Ak. Türdep durun gülük. Tavında gülük şimdi türdep kalçı eldi jaktırbayı. Üçüncü nomurdagı Namız. Bu da Nakil'in balası. Mamrali Sultan Ezi Matkerov. Kocaman Falçınbek dayardaптыр. Bayel Çavat, Çuy şahırı. Çuy oblastı, Bişkek şahırı. Ana Sultan Ağaostun gülügü. Alçınbaydın. Ötüp ettir. Turgoyon Maçteden çıvattır. Rim. Avgurdun balası İsmailov Temir. Sahipkeri Жаңгырчы Ulu Mırzat. Elder Çavat özgör şaylı. Mırzat'ın gülügün çıkarılar. Rim degen. Birden çıkarılar Abbas. Al ardından totot koç. Rim uşuğu. Mına Rim'di görgülü barakelde. Bereke. Yamal'dın balası Arıkbayev Kadırkul eyesi. Sahipkeri Alıkul. Bakbosun Çavat aralayla. Kana Yamal'dın balasını çıkarıp koygular. Mına Yamal. Yamal degen ağırdı bilesizler. Hazır Pakrovka'da salınıp attırı. Belen üstünün dokunu. Kalçımaydıkın berap kelbeysinler karıslar. Maniker. Pilotik signal. Nohu Maniker. Anangi Xantoru. Bul Medetkan dayanattır. Jolaman Çavat ıntımağaylı. Жалпы koyatırlar. Emi kalıstar Abbas. Alda tuğanlardı el beyaka çıkarıp koyduk kalıstar. Elleri bunlara oturup koyduk. Daroşkadan çıktılar. Hazır iki aylampaga kalıstar aydamayınca şaşpay turlar. Hazır tur koyan gel. Şaşpay aylan tepiyaktan aydaysınlar. Kalıstar bilesizler etegindeki ataydı uçu atayı былтыр жазаганда тегистеп койгонбуз. Мына tur koyan gel adam okşayт tur koyan. Akırın ayday bergile. Ne degen gana aygırların balдар çabıl adam. Hazır bir yerden koy verilmeydi. Make, cephe, teytekten koy veresiniz da. Ketse bu kıskarılıkka kaçkan atka bayge yok. Bu bizim protokolda da belirlengen. Abdan kalıstar tıkat karaydı. Bismillahirrahmanirrahim. Kuday yerlerden saktaldı. Ey berekete, amin. Muzdan başlarında biraz koyalım. Ay canavarlar, birinci yol çavlattan gülükler de var. Vop bara geldi, bunu altına gelip bıraktan gülük bayel degen azamat. Köşüden boğazı bıraktan. Salakta uğranan gene. Ay canavarlar, buna geldi. Zat oğanlar, bataklar geldi, gülük de buşunay. En mıқты, uç kayak. Sekiz gülük kattalgan, bürüye geçeyim kalkar. Hem keçikken öz taqdirine tarılsın dedim. Ay barakalla, ıldandık, körvatlar ıldandık, bötönçe getdi. Hazır aldıda Namız degen gülük ketotат. Nakildin balası, Sayapkeri Kojomatov Alçınbek, Bayel çağıp atat Bişkek şahırı, Matkeri Sultanlı gülügü aldıda ketip baratat. Bul gülük boyunca ayta kettem tuğanlar. Bul özü 4 yaşta bir adı. Hermeke munogu dualdalarda alıp koydum bir yakka videoga düşüp alda balдар. Temirge suyun arkara olmadan şeylerde gördüm. Temirge suyun gördüm. Video kameralar tartıp atar. Birinci katarda. Emi tuğanlar bir yerde mına aldıda janagında ele karap gördük. Matkeri Sultan'ın Nakil degen aygırın tukumun Namız keletat. Bu Namız özü birinci yol bugün bayga görüp atat. 4 yaş bolsa da bağılıp yürüdü çavuş körlük.
2 айлампаға чабылат. Батакор 2 айлампаға. Бизде канча көрүп атат? Ай баракалла. Instagram баракчасында түзөтүлдө республикабыздын булуңгучундагы досторубуз, ат көрмандарыбыз чыдамсыздык менен күтүп отуруп мына көрүп атат кандай сон. Аттар топтошуп калды. Азыр экинчи соңку айлампага кетет. Бул жерде Нахилдин 2 баласы кетип атат. Бул Батакордо 2 кунан катышып атат, 3 кунан катышып атат. Джеймс Рустун Каракыз деген кызы кайра кетип баратат экен, ошону байкайлы. Бул дагы мыкты саясаткер Мирлан Инис даярдады. Токой Аксакалдын күнүгү. Мына Аксакалдын жайкалтып элге көркүн берип, көзү жакшынака болуп отуруп көрүп атат. Азыр көрөлү биринчи кетип бараткан Токой Аксакалдын Каракыз деген күнүгү алдыда экен, баракелде. Мына кыздын жүргөн экен. Ай баракелде. Доскен өзүнүн кандар Жети тоонан акыркыга кетти. Ышкырып сүрөп койгула. Тээ сүрөп балдар бирдеке сүйлөп атат. Ата көрөй, мишедете көрүп. Аттарыбыз уже мултуңдап калды, буттары бар чалыштап. Андагы аттардан турган күнү кайсы болду экен? Алдыда дагы деле Ырсалиев Токой Аксакалдын Каракыз деген күнүгү көч баштап баратат. Саяпкери Токой Аксакалдын уулу Мика. 3 атка байге бар калыптар. Видео камераны көрүп коюлдар. Беде азыр кызчаран колонунун мурунга мурун тийишип кирип калды байге. Ай баракелде. Мына тиим болсо бар. Мына Батакордун кызыктыгы балдар. Мына бул айырматтар бир ай эмес 15 күн эле даярдалып келе калып чагып атат, кандай сон. Узагыраак даярдангандары жакшыраак келип атат. Ай баракелде. Мынакей 4 ат алдыга түштү. 4 ат азыр жакындаганда билели, 4-өн 3-өө кара кел, бирөө жерде качкан экен. Ошонун кызы да жана бизде бийол. Ушул балдар болду чыкпай. Ал неме болчу? Ай баракелде. Кана көрөлүп. Ол чаап сүрөп коюңуздар. Бүгүнкү байга фондунун демеушүлөрүнүн бири Макешбаев Бактакебиз. Ай баракелде. Токой Аксакалдын Каракыз деген күнүгү азыр алдыда келатат. Ай баракелде. Чым. Кана. Нерде диктатор кылсаңдар эми чым келат. Чым келат. Не тартабы? Кана. Берде Абу Бакыр деген биздин сүрөөнчүбүз гүсүлдөтүп бакырып атат. Ай баракелде. Мынакей. Ырсалиев Токой Аксакалдын Каракыз деп, ой жануар, ой! Буратка ат жетпейт го я. Ай азамат экен го, байынча. Азамат. Мына биринчи, экинчи. Үчүнчү кайсы болуп калды, калыптар мага протоколду бергиле. Мына биринчи орунда келген күнүктү айта кетсек, бул Каракыз. Ырсалиев Токой Аксакал, кол чаап койгула туугандар. Аксакалыбыз кайда жүрөдү? Ай баракелде. Токой аке, байгеңиз куттуу болсун. Керемет. Бул Каракыздын атасы Джеймс Рус деген Россиядан өндүрүш жагыр, импорт экен мына. Такшалып бир паста. Укмуш көрүп болду. 2023-жылдын Акбулак Федерациясынын ат чабыш сезонунун ачылыш байгесиндеги Батакур боюнча байгенин жыйынтыгын тааныштырып коеюн. Биринчи байгелүү орунду Каракыз ээледи. Каракыз Россиядан келген Джеймс Рус деген айгырдын тукуму, ээси Ырсалиев Токой Аксакалыбыз. Кол чаап койгула туугандар. Саяпкери Бекжан даярдаган чапкан байел чапты Талаш шаары. Экинчи байгелүү орунду Береке деген күлүп келди. Береке баягы атактуу Ямал деген айгырдын кызы, уулу, баласы, тукуму. Ээси Арыкбаев Кадыркул. Саяпкери Кадыркул, Алыкул Бакболсун чапты арал айылы. Ал эми 3-чү орунду Намыс деген күнүгө ээледи. Намыстын атасы Нахил деген айгыр
намыстын ээси Маткеров Султан. Чүй областы Бишкек шаары. Сайыпкери Кожомуратов Алчынбек, Байелчи Абды Чүй шаары. Чүй шаарда койду, Чүй областы Бишкек шаары. Мына туугандар 3 орунга байге берилет, Кудай буйрса. Жарайт.